Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andaningana bwishurani khair malaika ndo mlio arwa zinsanata za dunia. Atukufuti kusudini njia masiwena mnayinu. Wakanga mjuwao kana wafanya za directe zinu kabula. Kawatuka umakinifu. Wakanga waprofiteo wafanya za apeli ili wamenye directe. Nga wasinyalewe directe ilimenyehe. Wange siwasaya ngaru kusudio ngaronoka yo masula yokana mranje masiwena mnayinu yokainu message mrebe hao ndugu fanya ho makinifu baada hao enu jukanza jawane directe mjiona apres watukufu dokana ihawarloni yabasainu inuha waikao geladhimu wanruwa wanenel fitna ikao dola zoli fanshia konsiju arjuwao kana zirungoka sinyangu ukaya haini mriado tasha tswar mazerezo zinu uhundo dola uso na kufuru na menasishuru majana mangavi shala kuli hali zinu wikao rituali ya rifikiri kabla yonji harumaze direkte zinu wengi habo ngamuamirukananga simakini haruma hini namna yonsi pia wanadamu yanzuwa jionese zifikira zahe au yanzuwa jade ya ulo masula watukufu kabla de janji haruma umnofu wa ukangarwano na fitina ukayanga la demoso yonsi pia aminu kangasima dhamana ngasima dhamana haruma hana namna yonsi pia wajuka fitina haruma yonsi ya ukaya ngabono kukonga zifanyishi hao banu ngarzirema ukotsi ngarpartageo ngarwana ukana ilande namna kablazimu riedele shanga muamerukana za video zinu archive ikaunga juu baki ukaya rugu sikitiho ukaya zinu ngarungozao madhamana hatu ngarungozao serikali karungozao madhamana bali na bali ukana karna ukana nsiye kardungo mwendo hunu wanu serikali tiso yensi ya komori kamla za mwangalie haini mrugu fanyezu ya nzao yensi mrugu amini ukana imadhamana ngamle jezao haku mrugu zinja namna yinu leo mwebulie namna yinu karjuka harama kodo ikawa karnoshi dari metrise haini mrugu ena haki ya unesize fikira zahe haini mrugu ena haki indensi ya hatu shawa komori narudo wana kasiwa shashi narudo wana narunguza husu kodo narudo wana narunguza kanarire mane narudo wana narunguza tia ufitina ukana rie sharmeti ila mahana maha msujuo wavira shangam aminukana nga sina maha ya waza karjaenshi haruma kodo karjaenshi haruma baya nge leonga ronao hama baada karja paro yenshi runguza husu baya na mashaka hamasi baadhi hatu ngaripara wale baya lijibo tiju wenge siwasaya ze roho rahaka zijarishinda ya ukanga sina roho za peu yukana ruone damu mtiju salam mwanama mtukufu Shamsuddin Musa rahaka rijashindwa yukana ruone damu yeti harumwensi hatu salamu zukwangu wajimbe swali iwenge mimi ngamumbungu heni namna zanugozinu jika uvira shari rike magardia sonsi pia hawania zefamiza hatu hawania imiji hatu hawania ziamali za hatu ritike wanru ukarikubali wanje fitna harumwa yensi rimenye amani ya hensi ritumsaja javansi juu ngaruju ujitsa wakomori kama amerikanu ndongo mada zinu zo wana nambi izo inadia hazo zuka na nduwashashi wakashetwani yofanya tartibu harumo wenji waele waka ilade faida aloriko wenji wala wajuko jamwiso tena wajiwambe valari fanya nae wono wakati wali swalihi ahurishia yoka washashi do akawene faida
sho wenji do akaono kana gala dhamali swali ya pulasha hitwa rijaba sainu heni mrungu konsi hadomwe shelea na baga ndona ube zile ilazimu zirisome si wakomori zile ilazimu zirisome ukana longa rondoma dhamanango banu kwa rema wali mamazali wabali mamazali fu ya 70 tisha limhaji heni mruju kwamba ujukoka ujukoshana na limamazali wonka medabina hifu ala mamazali 70 wotu dhamana alimhaji abaha mbabengwa mbwa au purunku au heni ba hindu wono na limamazali ngamandeweni yo yabo ndujawe nikafikira ndini wewe mru ambaye usomo siasa alimamazalaba wewe ngwanzo dua dunge mru ya 70 shabanu leo kama mwamba alimamazalia 70 alimhaji zuki watu alimhaji ya wanga lazima urambie ukanago ya 70 lazima hena rongo barnamaji hena rongo programu hena rongo chao risijihadai wa komori ya ukanansi yoke ketsutu kana mahamile au mahamira ro mahamitsanu itsolekelea bengwa kama bawali mamazali hakabala shamduazo kana izoezi ko hakora nseni kamru izo emahamwi wazao yale mamazali ukaja kontinye na nyinga monao kana sisi suka hopeu kabati mru koja bala harenge proje haibalia no wandu hisio kana ali mamazali 2001 yominsi komori ngabwa hisoka waunu babeza mulamu shari jaba sahino si problemu zinzija rifudwa ngarifudwa wensi hawasi ngaritawfitida hawasi ngasivanu ngarelewa ukana humana inde faida hensi ador kesi pako msa sikubali madhamana wajari tiarumwa bali bala mruto yezi wongela de mwenye diarenge yezi yongo diarenge yezi na mnaje harumansi kaur aminu kana sina amani ranzibo trasi do ndara mwavoti do nesa fikira sahi do hundu amini forme maraiya do makinishe maraiya ukana ngala de mwenye hifadhi maraiya watsikoze mria santo kwa weidho maana ikao yenge ne rumbisha maraiya watsife watsikoze yajawa badilishe zila taabu ikawe mara yangu waonao kama ngwaziwe nao shatim sajaja ukarifanye kampanya ya wandu yuko muhimu hatu ridungane ribale masoha ribale jau redera menye ritimsajaja haruma ensi wallahi wakomori garjujitsa ngamju bandhi hanyu ngamju hunde yaba wanuze ngozinu rizifanya wazinu zinundu kaja kaujua yo kananga mjenda mwedo hata ndo kamro kandrongowe hauna fenja zinu pia mnyeze mwedo fanyo zinsinuge kwa wanadamu ani gujiniko shazinugo ko karituju ezi jaje salamu fundu wangu mtukufu Ahmed Yusuf Muhammad shani majailiwa mnyezi Mungu yanika umru ikaibu tala kajau rijundu ngasibanu ngarongo wao wengine rirensi uwivivu na rensi ya ruhombi na renso kana hata mrajona mayanya mru haja banu ngurongo katsude akatsula pizza katsupa sheo shawo directe rikause zile mayanya siambao rimrede inyama rimrede marensi rimrede jawa la kulali wotu binadamu yabo garodoro momwendo ukana wusera kanga manzuru waswile namnayo sikano kubali risaidie ujinga karno kubali risaidie wanrao wado habiri kodo nsiju hatu nabo leo nyotsi pia mkarmwensi hiyo kuyampanishewo kuyamrani horiho leo ngara nzuri njerinji harma fitna rijire memiji hatu ngamwishewo zila wanao leo yaukana miji fulani wata mwanzuare mane majoni fulani mwanzuare mane sababu hindi ukubali mrutona fikra utona barnamaji utona jau yajewa ni sebani mwanzuare alimamazalia rohe liyo Lewushe imani shonga shiparani hao. Mjukwele waje kana wanadamu wala warmwensi inu. Wabegwa soko mweri watowezi. Wadobira wenja mijini wehabili ukanagela. Zenungo izo ngamkubaliyo yokana yabonga bo diktatura rumwensi. Hato wenji wala umuwe serikali. Yoka wabuli ya mfereji. Yoka ilati nungo normali, ilati nungo ko
ani maudu bedo jiri msajaja bana basa inu yo dhamana he serikali yokawandu wala haukanangela tumo siku fulani rifenja zirongo hizo serikali daza shaizo baadhi ya hatu karwana ula shile rumbi shaimu he daula yokangurumie irumbi yokawatsike baya bontiju watsike jao na wanduwe rengawe heda wonamba banga simahurwani haubanu ngasi haruma etea ainu mndu mwabwezono masula zikazikiri harumatsi yanoka baraka ngasi banu ngasarumeze nsizunga ronao karijamba rukwa reklame maisha karijamba rukwa ambaye nushihe yangala dumori fanye manifestation zirgo zibadili zuzufanyishia ambaze nsizinu shalonga rambawe nsi ketina mahakama ngarambwe serikali ngafanye zwanzao alorika simaraia ngarifanyao madaraume nji ngaritafadawe nsi ngaripawe nsi sheo ngarifanyao ngosuli ngana tsiake alakula hala nokana baraka ila dimwer kensir vumweshi haya tsikirwa nadamu wanu wajawari talmu msaja jabanu warimenye ngamona wate ma journalisti kwa tina baba stehi yukana mndu yake na telefoni yao ne madhamana ngo biro ngwa shida nao isumome belu ya beja mada shafia beja obe mzabudu ya beja mdarenge makalma manda ya lamda jaya ya tiye harola journalisti ibanga fikiruka nizinufanyao zinu siti wakomori batu ngamfikiruka maudu sirilo manuramba ngaranzo alima mazali maudu mjemu mtoa ngamfikiruka banyinyi chojolelesa mdu abezo manzao ani madhamana hanyunga juka tranquili yabo karna ukanansi kaskarna ukiri yoka leunga darau alima mazali ngaramba ujao ndo mdunga sisi roho unu rendo zinyama rendo jao kawasi batau maudu medorenga ezi bani kamtsanza mto alima mazali ensiangamie shabani kama nzo mto alima mazali njemjiye mkena ezi banyu enga mlindao maudu kamja mjia mgamina ezi maudu mjemrengezi ngafikirukana garjomli sanena mnaino basi mdohenda watunokanga mpaone shao watunokaja hate miji baadhi ya miji ngwajo mziani kamnojo hujamswali juma mahala madaro menji ya biribanu gari ya shobanu mazababi menji ngwaelewa uhamba banu inu hayasa giladimwiri dunge namna inu rudamba zalina lawe giladimwiri temsajaja shababi fikirinro babanu mrubadili maisha yansi wumladimauke na ukemfaume vanondu wanu kwanu ani wangazi jambo kana mruka juba suwa rawe jatsinza wanadamu wanoambonga sina tabu ya maisha nga sina tabu ya jao izo kwa zambo hanyo anyeshe zo turungwa jujo uzishanje wanadamu wanoambonga rujo rengezi rifenja nga rujo fenja izo insinsi ya hao leo karna ujuwale mama zalaro heke awe sufumandi mwana na metre mahamudu wando ajukoja wahanyisensi yani warengensi wa ishaire no nsia hao yukabo maudu lenwefuale mama zalasi yabo yawisu madam Mahmudu ndo bishere hindi kwinsinugo ya mji nsinugo ya wanzani inde nsi hatusonsi pia garjuhubulia kana hubulia yode ya mwadu ikadu ya bili mbugu jojo habazali na lawe katiba tabu yonde heli waono maswila hao habazali na lawe yuzuru izodizo uonao nsina huzia shafikiri rangu utionekana waimu mjini hanyu utionekawe hanza metre Mahamudu hanza jao azalina lawe nandera tebaya utifikira namna yubensi nsi ya haweche yensinu hangu mina wenarifikiri riremezi sabu bazima riwonena namna radhimuri bali yensi hatu shakera ukiri yokanabo leo azalina lawe azalia lawe ndo biujarangensi bali yabo holiho mwanadamu ngena maarifa mashashi kujopaya nde sike maarifa ngo mashashi katubi misa kaonga zijamba mjinga na mvu kabati mtu mwenza mvu hama mjinga sheshi mziyao degwa yogara juwao kale umraja de ya la pizza ngeno so suraya ya ujinga mbrina kostumu hata sheni mrujo javanu ude la pizobani hayo mwana shewahe watunukangu jelezo katuone sea kilahi umjinga nduna kaze miwani yabo soja uhata we mjinga sheka mwanadamu wa ivankili jeleze azalina lawe alor azalalawa njomba hondu anzo mnike zetabu zinu wambo handu kwa tusoma handu kwa tulamba hindu handu kwa tijao ejo zibadili mjomba hotsonezi izuzu ubadiliwa ni mru lona yezi
wono njakati bano bangano alafu ikawenjeza ngamjo bloke sina muhimu njarmwe direct mdoka na baraka edake hiyo udwaba zalina la kabojo shinda shopado hangu nsibano udofanya bangano udona nzishia na ujibu njanja bano hasibabu ndauka na baraka ikawenjeza tena mjo bloke uwe hiyo sijaba nifanya direct hangu njele sasa fikira zangu yale banafanya taratibu njeba ngo masihu nsinjie bano mtsanahe msharvasho basi na unubloke ndaza ngaona randumadai bismillah chao alafu yo di banakao watukufu narelewane fikira nzima narelewane faida nzima bakar juwa ukana ndungwa mada zinu lazima zikenu washashi ndungu zaweleza utaha amani utaha tartibu ya masulaha izo utaha hani wandu washashi inadia hazo zuka zokano wenji wenge garuwe nao yokana madhamana wanu wahabilo baya walipani yao ngamwena wezijirio mabani hatu wanashe watu wa umijini wazalina lawe garujo supare ni garujo finjao imbabiyo gasino yojo sedi yarume maraia kifikira yoka karibadili karitawa karifikiri kariwono bensinde inde zari lazimu haruma wakata mada unurike juma urunguze maraia hatartibu karelewana kariransi sida munzima siwandu azima iwanzo ezikende haruma voti ejo kirahada lo kananga lazimo azalina lawe mdabanyeze voti mtejao enye yo hasara ya hatu afikiru kana fikira hangu tisedi ambabi usoni mwe babane hangu maranya wanashi wangu abanga renda warumwa hifadhi hatu ndokanga rona wale baika ungalinukao nyinde blone hifadhi ya hensi nyinde mjojane amani ya hensi nsibuliena mnaino ndo hokar baraka nsirensi okana garibulio bano hate mardi ejofanya nai ngeaureze kumazahe kila dimura nsida basa inu yihifadhi hatu irengeza nsanansa za hensi yoka karna uju arabenga sarumwa election wadu warumwa kampani wadu habili wa maandamanyo zukazirendwa yo hatori mkuu na mdemo ngali yaba sa inu wadu warumwa kampani hunu maandamanyo abula hunu yoda mu directe abangandora plane zitswa na yone namna wo wanara mu wakusudi yao nungu ambao kaya ngone rubi shahemarai yango wasikini yao wakena unono wakena msomo wakena njau kawe kama njia baya rumati mrukaji wakatile bali sao mrukaji wakatile ani mruju wesalandisa chakumla uju sali sao yabwitsi nungo kana leonga rjonda rake rafanye baya alafu jerenge yensi rikensi revotiza kweli rifenja yorugo ya hule yorugo kwa garjuka haruma baya kamsujwa mahakume kamsujwa mahamitano kamsujwa mahakume na mitano womuri dao haramansi kaonga mwanao kana bara dauranzo rifanye tartibu rikena mavare rikena lapitali rikena njao kamsono ka yoruhombi wopeu warujo hamba jau kumatsoni warujo kansi warazume banga ngela ndera mtoa werkensi revoti yorugo ikaunge joranga wakati wanamkomori kufikiri arjodo za baba nuze kajala hatusha zintarehi wallahi zintarehi sa elebaya lijohuja wanungo ulanao yede hata nada mugwajitsa ngonuka kairene mna rakaya rahane namna nuriliyo yode samjoshela banzo wanyanyanyi warongoa ubandu yode samjoshele okapanuzi ruha bakawa nyansi wanodorambia yokakaritawa ritifumane ritifenja wakomuramba ukana mojisa inu serikali alimamazalina kenurumbi hata shaka nujo himena mnayo ya wane ubale mzinga mwanzo mfume kaka ufumo alimamazalika nuka nerumbi namna ino hata ya onoka harenge dhamana ya heyu Afrika haringe na dhamana hensi ya hatu ya wane damu ya nzui jiri swana komori ya daaze wala nzwareme karifikiri nrado karbaraka ritijen rado amba banundo wakati wakana wandu wafanya tartibu kainsi geju badiliha hawakati kao izono guzandabo
karungo makinifu sikwalelo hanjarieliwane wananyasi wa Komori indensi ya hatu wanyasi wa Nzuani ngamwana wezo wafanyao yokana heni bunjilio mlonao wanukwa jazao mtsipia ila ndio na tafsiri wakamu ibaraka hende Burhani mmono alimamazali hende mmono shamzuani katsimjinga kamjukwa mirukana leo mujibaraka hende Nzuani wajaze salila mtsipia ngudwa mvote haprevundai ya wafanyilia nimjuko jamjama bale mamazali hahibi ze vote za Nzuani na mrabie hafanya Nzuani indrini ikao leo ngaramba ukana balao ali mamazali hatsohiba shale tengolila bale aswili lola mujibaraka na mrabie preuve ya kana leo gasilu hakikifu wa mwandu wafanya sondaji banu kana ya mujibaraka ndia hunda Nzuani hafanya Nzuani Burhani Hamidu leo hende hiyo aparisa tengwe aparisa jao nole tengwe tujuru ngamona ukale tengwe ngilo nzima leo ngarijo jarambo kana le tengwe labo lo nzima zevote zibiri ijambo ale mama zala hundu rambe bala hibiyo Nzuani bari wono tengwe wakati wa Burhani Hamidu yakahula ye leo ngarijo kwamba Burhani Hamidu le tengwe lila hali hundu Nzuani hasibabu preuve hindrini handogo hindrini yazifanya Nzuani nareleziwa leo Dr. Salim hende salam Saidi Nidham salam mwanama mtukufu sana negociateur leo ngaricho kwamba kana Dr. Salimu letengwe lila lijaya alimamazali hende ba lijaya mujibaraka hende lijaya wala wende lijaya rija maudu zevoti jazila wanzwanu kalimamazali hahundu garanzora bokana valetsu ze kampanye zile za kabala ruono kasalimu Dr. Salimu hakana wanruenji na paturu ruono kalima mazala kana ruenji ngarijuko jajarabu kana evala Dr. Salimu hadhulumiwa bali mamazali hazirenge Nzuani na tengonda lawilo shahar mweza kiliza tunambeba na Nzuani wajovoti Dr. Salimu haundrongo hindi preuve hindi ya wafanyilia ndrongo hindrini ikao ngarijuko jarabu Nzuani nguona garantia Dr. Salimu ya waonesa ya ukaede ya hunra alimamazali kaja hunra watukufu leo kati jarabu alimamazali hundu Nzuani rien shivanu zezizizavira Nzuani deja kwa jakana mabare mono Nzuani kwa jakana nungo zinjikao hata milimei pasulu wakati alimamazali aliyo Nzuani alimamazali hatende hahula wakena pare hawasailisha nungo zinji Nzuani mono baadhi ya mafoto yoka elapitale marufu ifanyi wa obala ila lapitale kawe zisiwazo nsipia nga jonji ya bala nga shile zireseve zisiwazo nsipia mono le turu wauma foto ikawa wazie majournalisti yoka watinjie wajotabali bala yoka aminiwe zifanywa obala walanga rizionao ngena mipango yokana kwa madoktori alobonze wajoja sangane madoktori watu wafanye hazibala ezombo zanupia ngizo bala ngazijao kontinera ngazijao bala leo watukufu ngarona uturu hamadalila harumansi kao kaja pano na nunga madazila harumansi kao ngarona kana project zinjiza ndiso sinyewa yanzari timizize parezila yanzari rikenda mwenje ujoka wa kweli rikubali wanadamu watona ezi wanadamu waturunika programu wanadamu waturambe kawende malali fulani wafanya mikataba fulani rikubali jangu wakomori mkubali yokana ngamdomo watu alimamazali bala mumsindihe mrenge mzima harumu wanadamu wanu yake raisi bala bara alimhaji ngwambo bengu atijindo bingwa nzo alimamazala rohe wode ajonda mwimile ulangena heni ya kiparti yo problemu ya hanyu msijembala haini za kiparti za hanyu yoka ukaserse uroha kujanome wa kujanikwa jao na wo parti serse wodoni ka udepite ujansu juo mkana problemu irini ngwanzorenge heni yo urumilie wa Komori kana heni juko wana alimamazali yako kutsudunga program kutsudunga fikira umuhimu ndo jumdunga alimamazala roho hizo tabiendi roni madhama na wajeba anwadabo kana bravo miji fulani umahima mara alimamazali horiho hizo kaziredwa naritsahi amani wansiju naristahi madhamana hatu baba ne kalonga risaidilia nao namne kau heni mrastahi dhamana banu
yatipedhoma na hamdea yatipedhoma na hampasheo salamu na mtukufu turamu hiyo ndio juri saidia maudu hili mru ya santo kaka sinansi ristehe madhoma na hatu gamona ubandu ya media zinjizulo banu leo watswanza wanzao mwenye baraka haule wanzo Dr. Salimu yabondo hima wasafi halima mazali do hima wa de Ebron Hamidu do hima wa Bejao do hima wa Bejao do hima Bejao hatomwiso wadoto wanogoza zungoni za manadamu kawe yejao izo media rizonao izo kamjamba kana serikali tukatsine rumida hu kwa wanadamu watu merite wa porte plainte kujao na katifanya rogo fulani kujao na kama mtu fulani kutsino shuhudifu kama mtu fulani izo pia kama mbanu mwedea mwesalise izo media zilo harmenti za merite ikao zimerite ya porte plainte wanadamu wandu ajeleze insi hatu ondoka na baraka ngasina bandhu ya hatu majweni na mazababi kaungu harumenti ya hatu ngwafanyozo wanzao ngwambawezo wanzao ngwaunao kaka pati mdu shida warende nongo banga po wandu waloma bavuni wawarema ukoti yukina ukiri ondoka na baraka ribuliensi hatu endene mna yenu kila thimori kensi umakini fulongweze magoma na hatu yuka garanzori kenansi maudu garanzori kena shewo maudu garanzori mrastehi ya unukawi mdu sana mzeo hangu mdu dhamana wifundi wijao liuka njaribu uliene mna yenu hini mdu ngujiono kana mine hambaba mimhu ya boga mjojo usalise ribuliene mna yenu manu karoka nansi liunga sibanu mono parti serse kabanu isafilu aidezi wai kwa japaroni hamba nrugu njema wifanyar mwensi shaunge hamba ujao mungu ni warugu zinji kawzita stressi dogo zinji katsushindo fanyisha normali dezidu anopeu neze hitima ritsongo jirema hanusiku leo na daula haki kwa somo hitima leo wa somo jao rangamizane rabejao na unga mbonga kwa diktatura alori kanyindo msaidia ono ngombi wati juu zidwa hitima na rawane garistari watu damu uma kalima ya karjaporo shia magoma na wakadensi ya tuwaduba la zitendwa amada zinu nyondo mabamsomo nyondo mavamana yode mana ruwenji wambao kana kwa tuamini ya ukamaudu alima mazalero hangabudhamana mimi ngamawarua manema kaulunisha umavamana wanu wambao makalima ukambra temare monsi zali mhaji za nungu wambao tobiyambi nungu kuo ani mbule nafasi limhaji ukabanze bana hude ya lima mazali hata usikomori kujarabda nungu urure jengu katameze media wosafi halima mazali hata kujarabda nungu ibanu nyinga mrisi zaumba ibanga nyina vuhindri ikauga zemvuizo kama nzo mzirumilie wandu ya ukabungu juju nusu akabanu hatsi serikali bonze wasihi ngwa safi hiyo wasingwa mbwezo wanzao wasingwa nzwate fijo nsiju serikali daza hifadhi hatu idaza wandu warenge mbima ngwendao kansi ngwambazo wanzao arjo fenjao garjo sisa jao garjo wanjao garjo tariba kedamu izo tirongo ko mparozi wana Faransa bano ndu reklame maisha onrure kila mirugu za heya imafuraha ya yenkuhui heya yensohole heya wandu wafanya manifestation wandu wafanya taratibu zenongozi bese zikejao sharu kwa dufanya nduga madazili twabia ikau gamanzo mke ngamrumia usharia na uzungu na Ufaransa alorkezo tsunguko zorumishi hunu msikomori ngamfanyozo manzao ngamombezo manzao nge suala yenu ni suala ladhimu hifadhi hatu mketi mtwalie dingo mketi mfikiri dingoi mketi muone madharau mketi muone namna ntiendao mketi muone hele raia mamnika banu kwa heyarenga yanzo masuli no banu aliyo banu mliyo na yote ngo yastahiki kele we raia yede daraja wasuli ani ya serikali ngio banu raia wasuli banu yake karibu nawe yote ngo arakoladimu imkinishie ruono akatameda dala mradolizantwi hakopulasha itwa ntiende ini gabwala waban wasi hata ujosaha ya paf wakazo bahan parce que garjombe la dictature sha omwe wakasheo shokana mrasta hidwa maana mrasta waziri mrasta jao wakazinzo tipia imanarsheme zao dokona da mwan kwa habilo kodo watunoka warone sa programu waloni yo
wasinuka rangu mwanzo hifadhi si wanadamu rangu ritikoze ritsinje harmu hatwari shaki nyume mwanzo wa wanadamu wafe no yezi ije wairenge mwono rikana problemu wakati wa mzee watu takiwe ya roha bwakaya hatajarwa balbala kabala mono ushindadera kenzi rielewane zisiwa hazisiwa yorugu ya kanziro yoruga kaladhimuri utsanye madhamana wahe nzuwani madhamana wahe mwali madhamana wahe ngazija wandoduazi wakabala udwa kenzi wonde tartibu na mahadisata wandoshinde welewane wando waungonda wando makabanu makana matsukana ezi winjini wahanyu madhamana matsukana ezi matsushida mwelewana wanyi makabanu mwala hulana mwala pizana mwenda hata majunda sirikali ngabi mzibu wa vanu izorizienshi karutujwa ziruda ndavi wake ya mze watu Mustafa Said Sheikh karutujwa ruda ndavi rikawo yakana raisi vanu ko eni sareshe pompia hundu sufikirola ndaye so ya basi komori kartuisha sireni karutujwa ni kwenta ufu rikensi rifikiri wadoka baraka ndungu ya lazimu rikeha mwemweu ritsimane nduanzo ade ndungena marifa mashashi sheni mrukongo fikiri lazimu rikensi wa makinifu rielokana yensi dilodungo shakane komori ngio mazamoni wakati rulonu ndugu hisike komori ngio mazamoni ifasiria yao wala madhamana wajamba adha na rifenjao na ritsahe amani wahimewa onokana vanwe raisinga lazima stahilo ndo wafu mamonao madhamana wabaki waremao kotsi alimamazala pula sheo zonugo ko rukatuzelewa wakamrugelewa kazi faida nafsia tsendetsi dungu alimamazali njahonde faida na kauyanza yababa lazima ni imeni fula alimamazali lebwe shawutwa nada mukongo na fikira zansi na ndine unjini wa hawa ni mruge Faransa zerema hula mtuja unajarange retrete yahe ya eshi ya hohemhogo na tibe ya nyama yale ya kure ya lale ya siuhe ya vuretongo alafuze hija mjamba na mplanezi twaiho mimo alimama zala rohe hizi namna rono na damu walovanu hafu sijeri kubali baba ngatsibana karambula nao hamzima wandu walovanu ngari warambua hamzima madhamana arwao nao salam kamila nema khair amani vanu kaundo lio hanyo sipia benge ende direct mina kanza nifanye vanu ngari shauma vushe yokana ngabondogozi nji zanzo zifanyishie ubalibala zanzo zifanyishie deja yo ataro julo amba zondrabo nganyivanga monao rikabanu kamjako shemi jinu yaba watabiho kakwatula bahindu watabiho bakabati unono watabiho jauke wahime wadwamba rugamadizo shwandu wanwa juhava ha mjojeleza zabarindini yokale umwishe mjijamvuni wakayabo wakana waziri watuparo heya wamba banu akutabiha bakabati unono kabati hazi kabati jawa tuparo juha wambe namna hiyo wamba wabaha zabarindi ni leo mjoshi amala jauzio yokari leo wajuha ngwambali mamazalina rohe na humdea hamlapiza watsuzamba jana wazamba wabaha yomala niho pia ale mamazalika jawani kwa utukufu yende halinu yende namna manzoba komoririkae ebanu leo kahumedi msedie hajaru harmwe dhamana inu yabo maweni yambude ngwajoju hawa wate magayonzi anomba mamazalina zahi mfano na hwasaya nsidela kwa ladhimu ribaki rikae arumwa namna mdungano namna hiyo ndoka na baraka sikubali madhamana wanzoezi waje mtanushonga enye indensi ya hatu kaire babinu ruonao ndojamba hali kajala shahalala renjana makodo ya uremana yabo katuka harmo mziro wenge yesuala hanza ndriane lewondo inuiba kinyenye hifadhi haraka hifadhi hatu na mwona nene serikali mkeeti
mtwalie mhifadhie nchi kabula bagasi wakati wa election ngarujoka na zitabu rizona izo jeshi ngotsoziona izo mrulo harumwa mamwenza ali ngotsoziona izo mrutso naye zingutsoziona izo ngari enshio sonti pia na hizo ngajubadiliha hanamna yokawa nduende harumwa voti na barnamaji na namna kadha watakadha sheyo kenda tsobadilia habari risonzianira baru wa tabiao rire manezonode rimenye nyumba za serikali yabo hifadhi hiyo kwanza hifadhi yenuru hiyo dukanange la serikali mparane haraka rika maudu siku ngela mumo na nengine hifadhi zinsanatsa za hensi ya komori zizingarwa bainu nti ilona madhamana karti honze karti mrani karti armo ushefu wa miji shainu nti ilona raisi inunti ilona madhamana na mrenge nti partiria maudu mzingareze nsanansa za hensi yowanzo atoweze tabu za hensi na idara maze voti yede namna mimi nakoda masulaha njeni yoneseze fikira zangu harumwe direkte yinu uju kwanza payani beshe uju jwani pani beshe uju kwanza hende uju jo hayande shede fikire hangu ukana yamba ekamru wanzwazie mruka uratsi mro asiha gimbra uzia shamruzia wo mro rawe jasiha ngamona ukanga batulo video banu zihabilio yokangela dhimo haraka wana komori na muhime na rizube na sonziani serikali zanongezonga mzo nao zokazikiri harumwansi kasi hunu garwana bemi tika Egypt abati wono tika Arabia Saudite tsiwono tika mala huinji tija Faransa banu ngamono kasi bonze ngari enshio uambao izorika Egypt nitsifanya bese wala mahaminana umashenda mfikiri Egypt emri adolizantsi dogozo kangwanzo atoezi yetsopangulwa deja sisema katina de Egypt kami moto ekauto pasha taxi ranzi uvumbwera isiranzi yo problemu ranzi ko johamba nabo wenji wa haturika iho Arab Saudite utokatsuke nsi wambe uvumbe mfaume harumanugo jau yakatuparukiri hunu nambonga wa liberte hunu kama namrudunga mbanga narudunga nera toezi hunu udungana wa reklame yepri kaya mbero fulani heya maisha fulani ngao jau ujuha wadungana wafanya irinua shemeza ukanga na dhimono kufulani zibadiliwa shauka dohamba kana ezine sebonsi yoshinda tawaranga mezimiraru mezimine zonongora ziona vanu sharugo zoambanga la dhimori senziani rutowensi yue kamra bena mnayo abuzo ani abonga ufano kana mowo nabo hiyo uhifadhu hufa huo waju hifadhi ni hifadhi ya hatu na serikali ya hatu kayo yodhamana hanyu ikama udumbulia zenongo zinzi dzubu emiji hatu ani somana wandu wanwadi soliba na mapesa weni kama majweni wefenja umabaya sajiri zenze plasizo zirengwa yebridi ngiremwa sije banki fulani remwa wizara fulani remwa aweva manahanyo nezo mkauzishi abantu amwezerezo mkaujwe madhamana hao mkaujwa zenongo hizo ikola za mzizie kabula shekale umbulia lejila hangulo tulishinda lifainrongo singana bawe bara yaweshie shazino ukonga jure ngwa serikali warumie zinugo zilona madhamana lona serikali lona hifadhi nduga kolade mwenyinyi mjeunzi anili ngohi muhifadhie nchi muhifadhiwa na damu ili mrujobala baya ujobalaje muhifadhi no ili rihunde amani zivutizire wababire amani ni johunda ndaye zonga sibanga juwona shadeja msamta msajaja zivutinga jo hiba wanadamu watsungwanza watandwa mabali bala wanadamu watsungwanza rikari mabaya rijimane wanadamu watsungwanza problemu asibanuka rionao wanadamu wao hari majournalisti fumo majournalisti na bunga mwanzo mtebaya arumwensi swala hiyo yonga mwaminukana yohonda solution tidabaha kakatabaha wandoha fili handogo zinji msuaminu kano roja kensi wadaba witi journalist wina rohe wijao wakati wabiri
chandukana heni mru dhamana wa serikali na mwenenzia ya ujue mru mumparao minafikira nzima na nzoni yalehe banu husu inu namna hema journalisti salamu na madija sai leo kasina ortese bala garona wakana ba heni mru kutoba la telefoni habe journalisti heni mru kutoba la telefoni ko mdobe mfondo kamfanya tartibu ya ortese haitu mwafanya tartibu mwakanambawa za majournalisti kama wajoka na za telefoni zinu haudo nesa wanru haudo njia mwema dhamana na jau mwaduju kana dhamana wa serikali mru mpara uju ya usuadi hauya njia warmwe idara serikali wa imru kongo ju kana wa dhamana wa journalisti wa imru wa kweli shamsi tsobuli ya kana leo nganyira konferensi ya mru ya bale media haja kensinga mju kana wenji wanangwa ju afanya sinema wate problemu mwadojo akawi journalisti fulani mumjua au mumkubali mumjuao ngeya nji armwe idara serikali mono za jiriju zesu mwameli belu petizi hamanda ila mrambia journalisti abale telefoni ajaone problemu hamanda ila ye balance wa journalisti mru hamado ala tukola mkeba ngoma gobani namu amirike mru wongo nziani uzungulio na amiga mwamirukana nyimwa kabala mawaziri nga mumjua we mwanadamu ikao de mfilme ni bala kubalia ya balance mono nyumeri banu nurul fatu kabala hahimili envelope na indininde na wadungo shamroni mruha ya kabala chomranga foto ali balance wanafiki hamada wao hebu zungar tuko zamba nyonga mjua wanadamu wafanyoze tabia hizo kira dirbadili rengeza dhamana za todokan baraka rifadhia nsiba bano na rungu wanamna inu wana telefoni wanu undu atawe balibala inu wataweze problemu zinu wajuliza unungu wambinu nga mjuokana kwa tuba la telefoni wajajuliza rungu njema kwa tuba la telefoni wajawari nikaumakinifu kwa tuba la telefoni wajawari somesa shango balo telefoni harumwa balibala na mwone ze video zi uma journalisti walumi jini ni mraribale journalisti wajiri ba mjini kubezwara ka hai filme bala hebeha ilire kwa hemu siku ya mwanao video za bizari yao izo mafikiro wazitaumba dao kakarisha wezo wambao karisha wezo mbio wenda o iliwa parcele baya wali filme walitie izo bangasi wangaro nao wenge serikali riparao ni ukana mjome haraka mregeza maana yinu waruhabilio baya wanzo mengeze votizinu waruambango ndo aruma voti wanzo ate problemu serikali metrizon ruwanu mziye baya ba maudu retsinzana riplana rifumana awe serikali inde nyini mlo dhamana na suru izonanza ngaranza we amani kamuno kwa nadamu wanu asawa kabishali mama zali raze votiza jarewa na muono heri banu yaenda ngundo wandu wa mrende wane tisha sono arma direkte banu yakawada bansono Shakir Sultani ngwambu harali mama zali nge wane hambando mama zalinge wane handaba zabaronzo mbehe wane baru kumbenzera nzihale ndunajilisa sumu ndunajiuwe sije tudoja mwe tandor msaja jabanu mrege wanu kukarchuwa wono marangwe ni mbengwa wende bahanu wanadamu watsanganya honsi pia makandida honsi pia watsanganya hawa pwende mrunge na wanruha inde fitina nenjao ndemsanganya wazima mama zalingu dugana na kandida doka ngwa eche ilibanu yaenda ngundo wandu nafukelo wa mji mwambe harange wane zabariri wanzofanya helio serikali na mregeza dhamana za hanyu hifadhi na mregeza dhamana za hanyu bekena ukire namna yinu wanade mwamanda wando jadu habili nkodo namna yinu etandwa mufiti na nizungu ngo banungwa wanao ngo nokali mama zali heni banu ya henda mono etanda mjini mono nzuani mono jau mono mwali mono miji kama unali mama zali ye blonge pepe yao afana de mwajado mbukanara mama zali ngewani ngwe wana handaba atukabana tsinu ni hanyu njicho mkensi mdo shere mabezo manzao izini narkera de serikali ondoka na baraka mkera de bakina chukire namna yinu hai bari ondoka jo balazido na kufuru na ndini ukara mama zali haringe wane handaba kungumye ngogo jojo humyenga ngojo mlapiza ngojo humdende shwa yao chali mama zali kasiwane gasibara ngano nao alimama zali de lo wahanda na rabeze kweli ikamrulo na wanru lo waecha alimama zali katsudu kana makandida wara ruwane ye darumwe kampanya ngodo waeche
wala mwadunga na wonsi pia ya weni mrungu vurola la vurola kambono amango na ruwenji chalima mazalinge wae che ni banu ya heda ngonao kumuringwa zinao kumuringwa ngwa mwimili yao lafule wojerunde wandu bari kwa tsumbenza wadu hamweze media wambale mazalinge wane no shakiri leo ya nganyina haki mreje imjazanyu imana makawjazanyu ndizo kakweli mjoka mbaki jemdo jamwe tsotse ya wandu separeni mjoka ubaki komo walikuwa fanya mwaha chakuja jorambio je hunu aba ha ujodoka tsuamba kanali mazalinge wane namba ndo separeni mjoka mbaki kakweli ujoka ubaki komori usopareni one sosuja wao chakamja jorambio mje banu jemdo jamwe mbale mazalinge wane mutofiti na mwabandu na msupareni na rufenjao ulange wane ulajao barika msumwanze mratsimwanze mnarabihe chawali mazalinge wane hadaba ya hone sando edalilingio da hunonese edalili yoke wahode lo premier ala familu burani ge wabili sijindo vinge wane ala mazalinge wane yo ikazwa da hu yori wono da hu ronese isondaji yaho iyo kanema mazalinge wane handaba she kakoli mkana rugo mjo kambaki komori shika mjora mje hono chimono mjembe jamwe tando mobali bahala mwene sukari yika mtsumanza yika kamtsumbenza yawo yika kamtsumanza mumyenge wakati mwinji leo rujo jore mali mama zali ndeshwa yahe shatsidizo yo kana leo toja mkensi grupu ya wandu mdodizo mwadidishe kana mlimite kalima mazalinge wane barenga mwanzao kwa mwanzao mama zalake wane banga mwanzao kuna mumyenge kanga mumyengao nyido akomori ngino faume dau mjukore ngale mama zalimbe wane dau faume mlonu mbuli wanga mbezo mwanzao mbuli wanga mfanyezo mwanzao yosiri kuza parojira no mwensila silekana madhamana nimdo kaja kambezo anzao mbuli we serikali warumia we rumbi ne rumbi shinji shoenda tashireje imrunai irumbi shinji shoenda tashireje imrunai ukana heni mruyani kwa sibiri yecho njeza sibiri atapasa mro wa mru nsuswambo kana mulwaya shala kulli hali wakema stehi ya daula wakema stehi ukama inutsi ikao gasi miliari na miliari ukarno jukandu mengo miraru richoambaga sinensi ya komori ngari jereo ukarno chukandu mengo mitanu rambeba nensi ya komori inu ya hatu karamba hizo ranzao wengi wa komori na mwende mdema voti alimama zali mtawe bali hemiji ya hanyu kanandu wa mane wandu ulane mtawe zotifikira njema za ulekezansi zotifikira njema za ulekezansi na mtawe anafikira we namna hiyo iwanzo asisebaya yake abasalamu na mtukufu kikimaweni iwanzo asisebaya yelo wono salamu rengari gaya pengi watukufu ngajala sawandu lobanu arumi direkte yino na msantokana wanwandu kao karsutene wale mamazali sonzi pia na rizidisha uto wale fitina umijini hatu na rizidisha bema bani hatu kamsikiri mde mwana na rizidisha wambukana ngeladhimwe amani mwensi juu rizikubali rinjaru mobali bala ya wandu kwa jarbela programu ranziba la tabanu na rishemeeze serikali ya hatu ya hifadhi hatu rengeze dhamana zao haraka rikubaliana ukana inunsi nansi zetahabu ikao ngizo romansi zo ulawa ha mru ikao ngeena anigeno faume shaka na mjua tau ani zetabu zamba au kapatsu nono kapatsi jao kiaranga tujotola ni wandu bari wambana rusupareni ndera towe jerlekeze rehensi serikali rifenja wizozu kirindaho dobe mri ukoto watabu harumansi batuno kange na esi yehe andaho ndo yajo shindakana leo urengensi wamenga botabu anuka tsuhula anuka tsufenjao alafu zergo hizo wewe kutinaezi alafu ngonzo risenziani rendera mane ritoezi jeribaki riresevoti yonuko kao yochinugo ya sanzima yamugarudo aruma gere civili mama zalingeno wa manzao monolete gwelila yamungo tujo kubala ndumengo mitsano wasonziani watemzinga watemro ala mazalia ngamie ngwaju muhifadhi au wandu walodo na iwangamie ikiabo bahi zisa
alafu andu megomitsanu wao hawandu kumenatsanu wao warengensi webali hadisi bala wahemdu abo yo guerre civile yo kama bula msumyesho nafasi abo ngabdo mwarejezo nsidi ngoni wenge wanzoezi yabadilisha zitabu zilo aruma ensine ndi aruma ze voti watufa komori ya director yangu kaza mahano inde namne kao rifikiri gela mweke wandu wabujabano ni wakati jerudo tazo wandu za jalizino rerongwa adabu na mastei rerongozana hamwemweu rielewe ritsikiri njaru mabaya risediensi ya hatu afikira njema hausaidia ndo njema rujuzi wona zizidi shakari tsukana shila shandisa rendera menye reje ya zero sikubali raminio kana mazababi kaundo asaonziani wadawali mamazali kwa tufikiri meheli nelewa kwa tufikiri shangwa unaokana daradara mwe hayasa radeye rimenye sha damumbitsi yufanya nungu kao wakati mduja kansado abana tsifanya wengine namfikiri na singa rombo Mungu emadhamana hatu warengeze dhamana zao kama wabenze serikali ya hatu nani hifadhi ya hatu irengeze dhamana Mwenyezi Mungu ariwafikishe zevoti zinu zibireha amani wahabilon kodo watsione bonsiju hatu wanzo wasedilwa yoka wandu wasemonziani nemiji ya hatu miji hatu msikubali karumbu Mwenyezi Mungu masuma tukufu yano Mwenyezi Mungu ajalensi hatu karuma amani Mwenyezi Mungu ajalensi ndio bara fikra njema arumwensi hatu Mwenyezi Mungu amwafikishe kama wabenze irunde maisha mema ziproje kao karuzwa nao zifanyiwa Mwenyezi Mungu ajalikana mo riwoneze timu walona niyambi yokana wali hoti do wazifanya zimenyehe wasebaya Mwenyezi Mungu warejezeze roho wa wanadamu Uislamu wakomori wakena mo wao wanadamu wa rohombi wanadamu wao kwa twanza yensi mazababi mlaro memiji ganyi yabo gamlao kamsuhula shanganyarma amani salamu zatu moniati Hussein anyarma amani sijemkubali bayo inuvoti ngabo jemkubali mjemhadalwa yokamhime mjiwane mndwalane hitswa mpulane zitswa banga mjurudi mjitse amrense liberte wandofanya mabunjilo ya hao mrensi wanazitswa yokeni jojahunu ngarujo mtsinza ngarujo remana adwa mratikira hadalwa wodanyi hawanyi umbaba mzima miji hanyo mtsiremane mtsikiri muhadalwa iwanzo atoze tabu za hensi wonede harma voti iwambo kabatsi voti nede abako hao shasi jari sisi hari sindi harma baya yokajeri tsinzane mazababi karnelewana wanurogozo kazijajao sisi waswali tiwari jabanu dorongowa ijo mkinishiwa kama Mwenyezi Mungu aripuse jabanu usiku jari hifadhi wandu harma baya mazababi kamkansi mwatwalia msijimu hadalo baba kamno jamaa udumambe ngamwana wali mama zalaro mchounda metro na jau na mwenje na hazi na wakatuzima izo ndrabo msikirimu hadalwa wengi watukufu Mwenyezi Mungu jana kazi fikira njema ikao dori zango vano ikema bani hatu majeni mazababi walishilie waelewo kaye amani kama narongo njema haruma amani kama narongo njema mamishiliano kama narongo njema haruma hama fikra na barnamaji sha ujinga yo wagazijawa zamba ujinga unamvu shiziao ujinga deegwa wengerti waswidia waloka na baraka bangasi wakati kaunga nawe dunia hili yashio karwa nawe amani lomo siju kwa Mwenyezi Mungu na hifadhi nsi hatu Mwenyezi Mungu ajalie heni mwenza dua njema ya iombe ike hifadhi ya hensi kama wabenze Mwenyezi Mungu hifadhi ya herke wanduania njema ri aminuke kale unga simano garuani yawe muwa hedaula shabosini ya nzima richabenga wakasibanu garuana we muwa hedaula wadoka na mihanza kemsi mitsi mwanza shamihanza negosiatweri mihanza dirisi shamihanza tela kizoka zirendwa kada hainisa wandu waloba nzima ni ya zilo nzima bengwa makafiri Mwenyezi Mungu yo wanusuru wanujo kama mesilamu zeniaka zinzima bali Mwenyezi Mungu kanusuru wandu idalili ngamziwa nao ngarambo simesilamu hehanywa ngarambo simesilamu ngarimi yao harumati za kikafiri eze miyambi za hatu
sirambo sime silamu rambo garsali swala insanu henu siku rijunu ngari meyao harumazen sizinu ngarumishi hao na ingari beyao ukazeni yambi za hatu uarabu wao ambao umesilamu waro Mwenyezi Mungu pia wajunda harumazen sizinu ngo Israeli ngo Ufaransa ngo ujao wakawanu kwa kubaluka azenia zao zo nzima walekezansi hao kujomba nrulo banu nrulo harma balbala yokanele ungari wanao na wanru gasifikira nzima shako nsodano ne kems nsodha nishilie negociateur nsodha nishilie Hassan nsodha nishilie Idris zukazirendwa kazirendwa abazenia zatu karsukubalano karidunga na wazima hauona jeruwa nendo Mwenyezi Mungu haweze roho bali maana Mwenyezi Mungu waka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ani Mwenyezi Mungu yakakausa kaumu raha ya kaumu hiyo weje kausa roho zao inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inge watukufu rombedua za ajali dhumani wao ni bamvi ya wandu wanzo zirumia arwa yensi hatu Mwenyezi Mungu ajaleza nguzo zitundensi hatu ike ye badala hele ba kaunda li dhumani wao Mwenyezi Mungu ajaleza votizenzi birendo wabire mabadili ho menji bonsi juu rionendo riensha usalama na projet ekamwa benze wanzo problemu Mwenyezi Mungu wahaulie rike wandu wa udo ka rike nansi jodo sufi wa hawema ha amani na medelewe kamwa benze hanyo pia Mwenyezi Mungu ajalehelu na tabu hokanga rujua kana ngari yenshio retirenti okakanga sibazima mwatengo madalinu rike wanrodo jombe la dua ukana hani mrugende tabu ya hae rekaya he mwana rekaya mrumshe rekaya dahoni rekaya hahe ya wade reka hasunti pia Mwenyezi Mungu ajalema siku matukufu yano elo na tabu ikaonge mtabisha au haruma ila namna ya akli hawezi ungo au ifamii Mwenyezi Mungu yaito ya sahilishensi hatu kama wabenzi runde amani Mwenyezi Mungu ajalie onda leno efu 14 zengozi birendo rienshi hamani wensi juu hatu kama wabenzi rikubala nukasida munzima remu mwali remzuani remgazija ritijeri parisa fitna loika rijeri farkiane rike haruma baya mbuna ripwene shari basi mesilamu ngarijua ukana ngarijua ufa ngarijua nsowana ngarijua nsize nyumba ngarijua nsi onru wa shele unga mi Faransa yo ketsone sukana bomreka Faransa bojao zipapia zino mjoziransi amjada kaburini izo dalili kao ngari aminio kana izo ngari wonao ka wenji rakabansi nao watulamo makiesi ngwa ukomori na wenji walokomori ngwa fao heno siku wangia dunia ino bedu ya mafisi kairido tsangaza njema no tsange amani Mwenyezi Mungu ado na zero za tumaudu relawa rike wandu kwa ngarjonda wandu wa rehemu ilalendo malaika ondo rujuka ngarjoka na mwanadamu do mwiso sha mwanadamu tido mando mwanadamu ujojoenshi unata sha mwanadamu do mwiso kwa mwiso ujabala basi zero wazifanya pia do mwiso wenge narensi za vuzinji narenso usiu mwinji rifikiri hoson ho Mwenyezi Mungu na mchango watu ho dunia kama wabenze Mwenyezi Mungu na hifadhi hatu kama wabenze ya hifadhi ena dua njeme kao tsidi wa zamani na Tanzania ngombe bonsi juu Mwenyezi Mungu arijalie arisaidie dua njema hiyo rihunde insha Allah kama wabenze ngarjuhana na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam